Vaš najveći profesionalni uspeh? Pošto sam ja matematičar, reći ću da je to rešenje jednog matematičkog problema, ali bolje o tome da ne razgovaramo, bojim se gledalci će da isključe svoje televizore. To što sam sa grupom prijatelja i saradnika od jednog praktično zamrlog časopisa uspeo da napravim intelektualni, kulturni, medijski i nacionalni fenomen. A neuspeh? Bilo ih je toliko da zaista ne bih mogao da izdvojim jedan kao najveći. Uprkos svim naporima još uvek nismo eliminisali sa javne scene iz javnog diskursa ekstremizam, primitivizam i patologiju. Opišite jednim pridevom političku scenu Srbije. Antagonizovana. Haotična sa tendencijom pogoršanja. Opišite jednim pridevom izbornu kampanju. Zamorna. Za sada mlako, ali će vrlo brzo postati vruće. Najoriginalniji izborni slogan. Smatram da nijedan od slogana koje smo videli na ovim izborima nije originalan. Možda život je zakon ili svim srcem. A najmanje originalan? Primetio sam jedan slogan na kojem piše naš drug, tačka. I onda ime i prezime. Dakle, to je prosto nepismeno i zato mi je privuklo pažnju. Za jaku i stabilnu Srbiju. Kakav će biti odziv birača? Ja lično očekujem da će on biti veći, možda čak i znatno veći, nego u prvom krugu izbora 2004. godine. Osrednji, barem u prvom krugu. Opišite jednim pridevom predsjedničkog kandidata Borisa Tadića. Lep. Pristojan. Tomislava Nikolića. Uporan. Ozbiljan. Velimira Ilića. Jednostavan. Narodski. Milutina Mrkonjića. Glasan. Glasan. Čedomira Jovanovića. Mlad. Opasan. Kakva odstupanja u rezultatima očekujete u odnosu na parlamentarne izbore za Borisa Tadića? Očekujem da će on osvojiti više glasova nego Demokratska stranka. Biće bolji. Tomislava Nikolića. Osvojit će više glasova nego Srpska radikalna stranka. Biće bolji. Velimira Ilića. Osvojit će manje glasova nego koalicija Demokratska stranka Srbije, Nova Srbija. Svakako ispod rezultata koalicije. Milutina Mrkonjića. On će takođe osvojiti manje glasova nego SPS. Otprilike slično. Čedomira Jovanovića. On će približno osvojiti isti broj glasova. Otprilike slično. Zašto DSS nije podržao Borisa Tadića? Da bi ostavio sebi prostora za kombinatoriku koja sledi između dva kruga. Pretpostavljam zbog trenutka i načina na koji su predsjednički izbori raspisani, a i sve većih međusobnih političkih razlika. Kako će podrška DSS-a Velimiru Iliću uticati na odnos između DS i DSS-a? Neće ga popraviti. Neće uticati nikako. Ako se ti odnosi budu kvarili, onda će to biti zbog drugih stvari. Zašto radikali u Srbiji imaju veliku podršku? Zato što postoji veoma veliko biračko telo koje je svakako više od 1 milion birača, koje deli njihove političke stavove i koji deli njihov sistem vrednosti. Pod 1 zbog neispunjenih obećanja posle 5. oktobra, 2 zbog loših života i 3 zbog politike Zapada prema Srbiji. U kojoj meri pitanje Kosova utiče na opredeljenje građana na izborima? Mislim da to neće presudno usisati na opredeljenje građana. Utiče značajno. Da li se građani na ovim izborima opredeljuju između proevropske i antievropske orijentacije? I to je jedna od linija podele unutar biračkog tela u Srbiji i ja mislim da će ta linija podele u budućnosti biti sve značajnija. Ne sasvim, ali će svakako biti pokušaj da se to tako predstavi. Koji kandidat može da iznenadi rezultatom? Na ovim izborima neće biti iznenađenja, znamo ko će ući u drugi krug. Mislim nijedan. Vaša prognoza za prva 3 mesta u prvom krugu izbora? Mislim da će prvi biti Tomislav Nikolić, da će drugi biti Boris Tadić, a da će treći biti Velimir Ilić. Nikolić, Tadić, Ilić. U kojoj meri građani Srbije podržavaju pristupanje Evropskoj uniji? Više od 60% građana Srbije u ovom trenutku podržava to pristupanje. Podržavaju u vrlo velikoj meri, ali je ta podrška dosta površna, plitka i uglavnom vezana za bolji život i donacije. Šta bi za Srbiju značilo nepotpisivanje sporazuma sa Evropskom unijom? Lično mislim da bi to bila katastrofa za našu državu. Mislim ništa značajno, baš kao ni samo potpisivanje. Ko je za vas ličnost 2007. godine? Ličnost 2007. za mene je Novak Đoković. U svetu Putin, u Srbiji Đoković. Najznačajniji događaj u prošloj godini? Koncert Rolling Stonesa. Smatram da je on bio važan i zbog toga što je taj prostor na kojem je održan dekontaminiran posle svih onih skupova, političkih skupova koji su bili tamo 90. godine i posle svih onih folk koncerata koji su to održani. Onaj koji se nije dogodio. U svetu napad na Iran, a u Srbiji nezavisnost Kosova. Zato se i plašim ove sada, 2008. godine. Šta ste poželeli za novu godinu? Nisam poželeo ništa. Ne verujem u Deda Mraza.
Šta cenite kod drugog sagovornika Dvougla? Cenim njegovu hrabrost da iznosi svoje političko mišljenje, znajući kakve reakcije na iskazivanje takvog mišljenja izaziva. Vedar karakter i to što se sa njim može razgovarati o različitim stvarima. Šta mu zamerate? Nema apsolutno nikakvu zamerku. Ništa posebno. Šta biste mu poručili? Da je važno da u životu napreduje i profesionalno i kao ljudsko biće i da je to veoma važno za sve ljude, pa i za njega. Da se drži brojki i da nikad ne zaboravi da se 1 1 2.